Obuhwezi obu bwahebwa abasha ba Brand Foundation obwe barukuherezayo obuhwezi bwa school fees aha bazire b'abaana aba omu kasheshekero izoba. Abaana baitu abamu they are dropping out of school because of school fees. So nyonyizire kwatira aba bana kile kitongoji katandika 2019 abana bamba mu graduating this the 75 anniversary ya Mackay University. Abana bange beje kwa balumba sa Brand Foundation beje kwa barumu ne ba graduating. So nimba sawa inywena abebembezi bekichweka kino abagondeza bunyanga bukorakorani guno gwo mulama gwo kubatera inywena. Okuri Gerard Foundation age abana binjo mu district ya Bunyangabu bahendere barujiro mu mashomero abo kugira ngo abazire babo tibine sente zo kubashashurira mu mashomero. Ashaba Brian mukuru wa Foundation age nagira ngo abana ba Foundation neza kubakwatiraho kumara umwaka gwona kugira ngo nabo bakorake bayungane n'imisomo yabo n'abagene mu university basokufuna emiremo. Fees ya nimbakwatiraho bulitamu baito omwaka kandi ni project yeyongerayo. Twino buzibu bwa mani mugombore ya Kibito abo abana ku dropping amasomero mu bwiro cyane. Twine kizibu kindi icyabana mbarwa amasomero nibagenda kuswira. Ikizibu kindi kitwine cya kasatu developments zirumu kandi tusaba abaziri bona bakwatanize neito abibembezi tule twasazamu developments. Babana hamwe n'abazire abaganyirwe batendereza ba Foundation age okurgayo bakabakwatiraho mu kushoma kwabo. Nisimo na Rebasa Brian eja kunkwatiraho mu kusoma kwange nimsiba naja kunkwatiraho kuhika amazire P7 mbayire ntakufuna school fees yo kutandika isoma ito asaba Brian kwatireho na school fees. Abana abamba dropping out masomero habo insonga za school fees kandi nicyo kurora ngo kitinisa asaba Brian eziremu okwatira abazaire kwatira hemfuzi gasha kwa Jonathan Singwiri.